Ebusi ama wakwaba emra eye so jaman Mpesuaso. Mede waba eye Mpesuaso ewe so jaman ya na baby amigire Adom bridge. Bridge na ngasa originally de enye mahama na eye. Originally utu za kwa menkroma. Wano ne de mnim se tikasi o sekitikitu awu. Na mom refurbishment no de eye John Dramani Mahama na woyoye ansa ye beto aba. Enu tina eso jaman obaka ya sa abra na no omo ya omutu mu no. Na ade om disubo to bi esi wo so omo fantwa kwan no ne ade a na ehun sem de ja. Ne abepie mo ai. Me ka wo se super lovec phones wa. Wafa phones a wo do bebre di aba. Omada Roma ene ye de eye Mpesuaso de brewo. O pe phones wa tu akoton a eye super lovec phones. Phone bia ya o pe bia tu akoton obenya bi. E o no atu bia tu akoton nyo no nko. American Auto Parts eye AA nei wo mukra de eye hospital e de abreka car hospital ya wo de abra wo mo peso ye car ho adwuma nko ade a machines ya hodo atwetwere wo mo aya tete wo mo be ye ni na aka mama wo awudo me na eye American Auto Parts AA American Automobile oba na automobile wo be hu wo mo ho na watumi akwani ya o car e de ama wo ne ade ade a ne santi na me no nanti ye tu kwan ye ko eye eso jaman Mpesuaso ya kane na ye ra sa me ya ene member of parliament and member of parliament foforo ene wo ho ye be ene ma hu ekoso e wa ha ye the papa me bone so ne ahwe na ye tumi ama manfo ahunu de ekoso na o mampagina na member of parliament wa hunu ene DC ya wa ya na MC obi bia wa ha no watu ho na mo na tumi aboa e ma ye hu ye nka ko magana ko na nim ya me no na na me ya so jaman ebo share ene districts bebre yani districts bebre bo share wo share yani lower manya ebo share Wokpon area mu ho so wo cross Adom bridge na wo kwa towards Volta region krobi e wo ho Japan North Town district inti yani won so bo share Opa Japan anu ase ra esoja man mu biem na wakwa yene South Dine nso eboshe ewo enum ni peki for a share so yene Afram Plains enso eboshe unse Volta Lake no enamho na eho baby yene Afram Plains for nso eboshe nti esoja man district ana constituency no district bia district bebre atwa ye ho ahia na enunti wo hwe nipa eweso jamanga traditionally na 3 traditional areas traditional authorities and so jamang na enum boso na akwamu fo na so jamang na so esane ahosom ne ho nsu e wo ho ni potential wo ho nti ye nipa bebre wo ho na make say I before na majority one a doso pa ewe so jamang ufrin kran ba kure di kan ewe so jamang a obi pie so ya fra no akrad nti atuamusa kosi akura bi de anyase eno wo nsuo no achi ufiri ho nso a osan be fa bridge no so Adom bridge the popular Adom bridge eno so asu jamang ha anonso okwa kofa asikuma ekosi enum kosi boso enti asujaman baby aye wono no yan dodo by 2010 census no near 98,000 say ya project as 120,000 2010 population and housing census I no na esojama ye ndodo ye about 98,000 mpem edio kron awotwe fi 92 presidential election there 92 96 2000 2004 2008 2012 and even 2016 presidential ababia ya to be NDC in the winning so jaman here to my NDC parliamentary no so apart from 2004 and the 2012 MPP winning you know ni aka nyina NDC in the winning
Into voting trend on 2 occasions. You had to skirt and blouse. 2004, you had to my presidential my NDC and a parliamentary, you had to my MPP candidate. And at 2012, and so you had to skirt and blouse. You had to presidential, my NDC, na parliamentary, Honorable Kofi Osayame, son Winnie Ewo. As we Jamai, your friend tourism as in Srashe, Ejumano, your potentials be brave. Medicain, Akan, Water River, Airfra, we are Wahi. The largest man-made lake, the whole world, Ubinyawo, as we Jamai, a tourism potential. Your sign war dam no ha. Akosumo dam. Yawo ha. Nipa ba behwe. In fact, ukọ dam no ha onhu say technology, engineering is really at work. Say ukọ hokọ hwa eye efe ahun kan yie. Adomi bridge nso a tourism attraction. Krofoba a shed ba behwe. The only suspension bridge ewa Ghana ha Adomi bridge. Yewo kwaye bi ewo ha. Ewo akwamufie ekwan no so. Kwaye bi wo ho a emmoa bi a won ho ye na wontan hu won ewom. Enti ye hwehwe se ebetimi attain no into ye bedane no amana be ye tourism center. Well, so Jaman Fujinara who say in future tourism. So Jaman be called anymore. So Obia edu so Jaman the natural scenery now who no natural say hoye baby ya o man for be person wo be ba no wo be hwe wo be ja home any ade. Inti I don't think na ebia na so Jaman for a pa ho some sa and we are hoping now about what you feel so. Say every day there be a nipa foforo ewo esoja man ho na enunti aban etwa mo no ya dey see any so say as he develop the tourism potential ewo esoja man na adeba kwa ne say yebue nsuna no eye kwan ekoko nsuna no say na be ya won pese wo develop ho ebetimi aye okamba ko a edeso jamana omanfo asu ho a nti omanpanyi mahama abreso bra na menso me DC se ye be ye pa no fi akosomo ekodu jakiti ene kudi kope nsu na no ho se ne be ya ho bebue se na kwan ne nya me kasa ikra ye ntimi anye nti kwan ne nye kra nti no ya de ba ko a ye jedi se sa ban yi to aso no obue ho eye ya kwan na yenwie yakra ye hu hotels bi ni ade a wa fi ase esisi wo ho a eno eboa ama aboa tourism a potential na ewo ho no se ma futu sam kakre wa supreme yo kofi o man ya woman eso Jaman Mpesuaso de egusu yo ya de Mpesuaso de brewo na yenya assembly man area ha say ye aha ye fra say yeah support Johnson Agina Don by bucket in support Johnson Agina Don no support ha no mo enti ye fra ha support Johnson muslim mo friend support by support Johnson na market day wo market day enti boy ne dwa wo be den anu say da ha no ti ne dwa no na won sa na eti by himself akamo ban tema akamo bo say dwa no abakakra ba this na e kokukusi be just say the state of the dwawo enya say bia nipa na egu ano ewom saa on say metima ka say na market ni ti no obi abetima market no na say na ekoye no saa na betima ka say ye de betima ka say edwa ba wo de say na wo ta ho market no betima ka say edwa ba ye to me no betima ka say edwa because mo oja na bia wo e obi mo sheet mo ana say de aye na nkasa mama oh
somehow. But I can say somehow. Yeah, somehow the Danambia. But and you're more somehow a baby I'm doing someone. You saw the anyhow. Any day being here. And your house to the red, yeah, somehow you're more home by. Somehow, I can say somehow. So, you I did it to her. Emoji, Ubakra, Nim Hornamo, Umuji Bebre. Say, ya caught baby, I flew on your froze or Billimon, ye be digger, ye be yabaton, and toast in a bunch in a blood, DNA, a blow in a baton. Ah, a giant yakani be. Into way on a yard of fire. Ah, yakwan and yeninti. Into when a jada Roma, what do I? And I am not fire. Into the shooting now, they come back to you now. Nami aja, nami wana mnyina ya me yase se ahwe mayim. Edro nkwa ne gum. Ditambia me ba me to eduro. Na makonom, me dro fia me koda na manom. Ti ade be chi na aja, na matimi asore. Se man to eduro angonom de ade chi a na makaketemu. Ene na awatwekra ye ko ne nso hwe ye. Ti ye godru ye ne mi ne manyina na asai. Esi chire na yi Rodone ayi bofrot ni nyina na sei ekwan ne de meka show say ya ba ko de na me dada ye brands na yetimi ya ba market wa say because of kwan no endi mboa ye nso top de na asai kra nti ye sɛ mpanyimfo ne sɛ wɔn bɛhwɛ na wɔnyɛ bibi ya mfa homan e wo kwan no sometimes no me pom Friday say no Saturday because shop na makoye maintenance of say na kwan no etinenti no endi mboa ye Into no me from Friday be an amako shop Saturday. And it's not ma ya wa mo pe juma jo wa mu na mu ni wa ba we be sori ahomache wa kwasola ya makwabrane akoto aba ma obi abedi president o wa kwa kwasola ya akoto aba ma obi abeye member of parliament no wa kwatra mba hye bedwam wenya AC wa kwa ya de pe no wa no kura wa so obre na oba wo de don hwiri numa tena sa bo we kura nya bo sheka o we goose ka ya de fa niema ene nipa na da ne niema gu ka ni nipa ene koda ketenkete o ma da ne niema ne gu ka ni mu a ye de o mo fa kwan 5 hours na utie sika ma me ne kura nya 50 Ghana ti wo ba be sori ahomache wo be to mabro ato tomatoes ma ne menya bieti enu ti akwada kitwa ya wo no wa to bia woni nti wo de akwala na bone bo abetra sa dua wo me ma me panimu anti na wo ye de bone ete sa anti papa die enti sa kwan ya nkasa eyi enema ye ya de fa niema no obeba betra so atena dua bi so don hwede nu ma bedi 50 Ghana pe e de akwa ne kurom ne wo yo de bi ato aduro ya sa twetwe no ma me wo se de na ye wo mi se mi sisi yam ya anti mu ye nkwan no ma ye na nya lolly papa na ya fa nko ya village ho me 65 years nso se ablabo na enye nti na ye tran we mu nti ye pe kwan no na enye kwan ma na nya lolly papa na nko ye ho nti na ye nya lolly papa nti na ye tran we mu wa o meji wa gbaji oni ngeyo mi no gbaji ohin kra ke wa bi me ma school bo wa ngbe ye ba school na pale ba we me logo wa twi no wa me gbaji ohin kra lo wa pa me pe na ba pe no ko kan wa pa me pe so me ya area ha no ya nche de ni market kase bia obehwe pa no kra na ye the only vibrant market nti this year we yam budget mu say ye be uplift sa market no nti ye be ye no fefe this year first phase na next year ye be to aso ya wi ye be grade ho nyina ma hwa ye level fefe yes see stalls ni bi account in fact ye were program say ye be embark on massive market projects throughout the district say krobia say onya ne so ne so dia nti anu nyina ewo yem programs oh market or sane okay no eno ne ye market pa ye wo nti say ye hwe okwan ebetumi afa so abuem bra me ye DC na wo kwhwe sane ana market ne tia na kitua bi ma me de caterpillars ne ade ekobue mo pa nti wo hwe sheds na chi o ye expansion wo pa
say market sheds na ebehia so obeto aso aya yetimi aya no ne the only market my revenue kakra or work of market grano feeder na no buy if we can say club of no ne one potem ho or ekwa for pa and what are they no buy eba ho ebe nti say my niku ho na yetimi ebuyemu. So what the so Jamal etoto other constituencies there and how say a year. And so there were a number of roads who here am pa you go so the one cotton near the can name akosombo to Jakiti they have meka ho asemi. But who been so why the mark contractor or also where site the dada a year a pegusu to Mpakadan road. And also you be here say wobehe many contractor needing kita or nasem ne say amount no contract sum no and next okas already as a project na obeboka nti ohwe say aban ebe review aman no etimi hai nti eguso etu ho ana mo ehwe say ebetimi anya aban and contractor bia obeye ebetena say etimi hire sa pano.